Kemp ar tafod Kenny. Disgyn i Weaver. Dyma Mar o hyfryd i lwybr Jack Kenny. Bell mae heibio i Bell. Kenny fyna gyfle yn edrych Prestatyn. Kenny! O, fe ddylia fod wedi gwneud yn well. Mi oedd Mar mewn erwol yn sgwar yn y cwrt Cosby. Kenny yn hunanol. A heibio'r postyn. Seb Edwards, gyda Glenn Rŵl o Dani hi braidd, gyda'n adennill y meddiant. Dyma Owens. Hayes, mae Davies yn y canol, a Sheridan yn gael am y bel hefyd. Owens, draw y dawi, Davies. Les Davies. Mae'n cweit amseru'r naid yn y fan yna'r blaenwr mawr. Yna le i'r chwith o'r golwr. Burke ydy'n anelu am fanna. Ydy wir fymryn eibio'r postyn. Nathan Burke. A dyna'r agosa mae'r bala wedi dod yn yr hanner cyntaf yma. Munud a hanner o'r 45 munud agoriadol yn weddill. Evans, beli fan i'r cwrt! O'r peniad gan Les Davies. Yr arbediad yn rhagorol gan Jones. Burke ar ergyd. A Jones yn ei dal hi. O, arbediad gwych gan golwr Prestatyn o'r peniad gan Les Davies. Jordan Evans. Venables wedi mynd ar ei rediad i lawr yr ysys bella. Dyna Tom Kemp efo fo. Prestatyn yn ei dwy ni. Jack Kenny, Mar, os ydydd Mar amseru i rediad Kenny. Mar ar ochr chwith y cwrt Cosby. Kenny'n dal i fynd, rediad campus gan Jack Kenny. Yn sgwar at Mar, ond mi oedd y cysylltiad gan Lee Owens yn ddigon i nadu gol sicr i'r ymwelwyr. Mi nath Jack Kenny'n campus, ond mi oedd y cyffyrddiad gan Lee Owens yn gwbl allweddol. Stewart Jones ar geic rydd i'r bala, yr ôl beniad, a'r bel yn cael ei chlirio yn erbyn y trawst, ac Edwards oedd yna a'i dal yna i'r bala, tanner i fewn amdani hi, a mi oedd Jordan Evans yna hefyd, ôl dihangfa i'r ymwelwyr. Wel, Seb Edwards driodd i chlirio hi, ond yna'r bel yn erbyn y trawst, a'r wsydd i gilydd Prestatyn yn ei chlirio hi. Owens. Jordan Evans, ergyd, Croesiad yn i'r cwrt, y penner gan Davies! Yr arbediad yn ei campus gan Jones, mae dal yna i'r bala. Venables. Rwystredigaeth yn amlwg i Venables, ond y peniad a'r arbediad gan y golwr, unwaith eto yn rhagorol. Chydig dros 5 munud o'r gêm yn weddill. Horwood ar geic rydd i'r bala. Nathan Burke. Cyfle gora bala yn yr ail hanner yma. Wel, peniad rhydd yn y cwrt 6, a fe ddylia fod o'n sgorio o fanna. Davies. Horwood y tu ôl fo. Davies yn gry, cael ei groesiad i fewn. Packer ar peniad. Nôl yn mewn i dawiad Jordan Evans, Nathan Burke. O, mi gafodd Hayes i dynnu lawr yn y cwrt. Mae'n gic o'r smotin. Mike Hayes cael ei dynnu nôl. Gic o'r smotin i'r bala. A'r penderfyniad yn un cywir gan Mr Kevin Parry. Ar yr oriawr Chris Venables sy'n camu fyny. Ac yn rhoi y bola ar y blaen, a drychwch ar y dathlu. Dim gobaith o gwbl i cael Jones yn y gôl. Ydy'r bala wedi dwyn y pwyntiau. Y bala 1, Prestatyn dim. Absolutely fantastic decision by Kev, and you know, referees get criticised in this league. Kev's been criticised throughout the game there, but not by us. And he's made a great decision, and you know, I'll stick my head on the block and happily watch that on Scorio and prove that that was a great decision. If you pull someone's shirt back when they're clean through, what happens? It was a manner of the defeat. You know, I hate losing games of football. Some games of football are
are more difficult to take than others when you lose. When you come and compete, as I say, against Ballatown, who will be up there in the top 4, no doubt, probably qualify for Europe again this year, and you go all the way toe-to-toe to the end of the game with them, and then it, you know, whether or not that decision was right, you know, fair play. If it was, you know, it's a big call, I suppose, to make in the last minute. It would have been a big call to make for Prestatyn. It would have been a very big call to make for a young team at the bottom of the league. Not sure it's a big call to make for Ballatown at home, in front of the, you know, the team that's struggling at the bottom. Good 2017. What's ahead of you now for 2018? I don't know. I think this 2018 is my 16th season, so you know it's been a great year for Ballatown, winning the Welsh Cup, and you know we're back to performing well on a weekly basis. And if we can bring 1 or 2 in the window, I think we can push on and maybe challenge the top 2 or 3 teams with Bangor, Connah's Quay and TNS. But you know we're never going to give in and never stop fighting. Well, we had a lovely start to 2017. We got ourselves into the Welsh Premier League. The next part of 2018 is about ensuring we stay in the Welsh Premier League. We fully believe that we can do that, and we're good enough to do that. And I don't think the Welsh Premier League, unfortunately, has seen the end of us yet.